Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 17. Anak ko, tantandaanam ti sao, ket pagulidanam ti panagbiag ko. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak ko, ano sampay ti mapan ije pagadalan, nga awan dakkel abalon mo. Awan mo't ngamin tinaglakwak iti irek. Tatang, Agan anos ka anak ko. Tanudumtang ti aldaw makaturpos ka. Si kanto matlaang ti manggunod kan agnamay. tatang, siyak lang tagdep-dep pala iti asin kada kami nga gagayam. Awan pa'y tinapuutak nga inawis ko ida ije dagos ko amangan, wano agkapila ko ma. Gaputadyak nga rod kabaalahan, ti mangipay itinawad-wad abalon mo, anak ko. Amo mati kasasaad ti biyag. Makitkitam no kasano ti rigat ta. Uwanan tatang. Di ka kadiag paspasugnod, anak ko. Dumteng tumatlaang ti aldaw, amaawatam ti amen. Alang ron tatang, mapaanakon. Amangan no jak masangbot ti pagluganak ng agpasyudad. Nagadayo manin tinakaiturungan dagiti matampol. Adala ngamin pampanunutag dyan. Anya ngamin day ta? Jak mo, no kasano ti panang ibagak. Ibagam kadilatan. Kasla ka matan, babae nga emosyonan launay. Di na kami mawatan. Kaputasan asya kati ada iti sitwasyon ko. Ala, wanan. Basta, masakit unay tinakam ko. Jak amo no niya ti panunutag. Jak amo, nurumbang nga tada ito yung mapaspasamak. Apay ka di manen. Amo mat dyan. Kada tayo nga gagayam. Siyak lang ti mauawanan. Siyak lang ti awan kumakukwarta na. Iso adi kay maawis nga warag kapila ko ma. Ay, day tamot lagayan ti pagparpari ko tam. Di mo ngamin panunutin day ta. Makita mo, ti ada pa nagbiagyo iti amam. Iso adi mo birogan ti awan. Uy na dyan. Agam jak mo. Jak mo, no manusak pa ti kastoy a klase ti panagbiag. Agi amanak. Tasinarong karan nak dito dagos ko, kasinsin. Awan anyaman na, kasinsin. Kailo ka nga minan. Iso nga ima. Agi amanak manan ha. Aywan gayam, kasinsin. Adaim paw iti ang kalino anak natang. Iso pa'y ka no ang abastom dito'y dagos mo. Anya? Oh, apay? Ada parikot? Akwa. Awan, kasinsin. Apay nga rod akas na tijar mo. Awan. Ay na si kamot kasinsin. Ibagam ka dilatan. Awan nga rod. Ayawan gayam. Ada ka din tad ni tata nga kwartak? Ay awan man kasinsin. Kasta ka di? Wan. Nung kaslawan mat ngamin kwarta ni Uncle Lino. Imutang ngamin iti asukar ken asin iti tersena iti kalman. Idi intulod na dagiti na nga iyag ko kano dito ayan mo. Kastaya, kasinsin. Sana baling arodan Ala, di ka maup-upay. Agan anos ka. Makita mo ti kasasaad tayo iti biyag. Uwan kasinsin. Alang arod kasinsin. Mapanak mo tan iti dagos ko. Iawit kun sa langin namin nga arwatak dyan. Anya? Taapay. Diya ako nagadalpay. Agpanunod ka kadi anay imbag. Apay kadi akas na ti pampanunutem. Gapot amarik na kadin akong kabalan apagadalan ti amak. Kasi ti kanayon mi nga ibagakin ka, Pon. Ano usam na niya tadda? Sana pagayatan ni tatang mo ti kasya ka sa sadyo iti biyag. Iso nga rod apagad adalin da ka. Tapno makalungaw ka matitirigat.
Jan. Amirisi man na yung bagtibagbagak. Sakpay agsardeng ka nga gadal. Gumatangak man ti buryas mo, Mang Linaw. Ay katun Victoria. Nairanra na. Adda dua alakaw. Ay, apag iso nga rod Gatangak nga rodon, jay dua. Ay na, agiyaman nak. At damot lang ang ti aramatin ti anak ko nga agadal. Ay, katuan Mang Linaw. Tanay, dandani jakon maipaay ti masapsapol na. Ala, ano samlatan apagadalan? Tano makalpas, da kayon tumatlaang ti agnumar. Kang runaan na, ni mutlaang Paul mismo ti mangnanam iti bunga ti panagananos na. Husto ka. Kasla ko na nga agsardeng nga agadal. Anya, nay, apay kanungay. Ay, jakman amaw. Ngam kinunakon ko na. Agan anos pa'y laeng. Ay, kundi ka mamingga amang bagbagakan kwa na. Paul, Jan, kaya tiyo ka diti sumurot kada kami inton umay asabado? Papanantayo ka di. Mapantayo ag picnic. Sa dino, Jenny? Pagsasaritaan tayon to, no adu ti ag-confirm amapan. Ay katuan mayat niya agpaiso day ta. Agaliwaksay tayo man matsag paminsan. Ay, Oh, apay adi ka matimtimak di tapol. Yakpay lang amin may pasigurado. Na makasarutak kada kayo. Amo yung matan siguro ti makagapo. Sa bagay mo't kit di. Awan mo't kit iti parikot iti day ta. Saan tayo mat ngagap apora? Maawatan mi mat ti sitwasyon mo. Agyaman na ka. Ay, no ko mangamin. Tanasaliwan-wan mo ti panagbiag ko akas kada kayo. At day ta kamanin ako na akon. Di ka kadiagsaw iti kasta. Wan nga rod, Paul. Kat no bilang awan aramatam akwarta, mabalinda kamot nga ilakam. Agyaman ako na kada kayo, Jenny. Jan. Awan mo tinji do aburyas, tatang. Ginatang ni Antim Victoria. Kastagayam. Wen anak ko. Tatang, ada ka di pa'y nabati ang naglakwan nyo? Apay ka day. Dumawat ako may tikortak. Ay awan parikot iti dayta. Talagang ikan ka. Agyaman tatang. Ngam ni jayla ang eksakto ti itid ko kan ka. Ha? Anak ko. Anwam kumangay ti sobra. Ada ko mga minpapanan mi tatang. Kaya't ko kumamot ti agaliwaksay. Bay ampay dayta anak ko. No saan nga importante uray di kan sumurot. Auntie Victoria. Oh, si kamot gayam, Paul. Apay ka de. Naitadyo ka di amin ng tibayad ti buryas ni tatang? Ay, nay, one mouth. Apay aya. Kwa, awan auntie. Damdamagak laeng. Nalipatak namin ang dinamag ka ni tatang. Iso dinamag kayo. Pasensya kayo, auntie. Nahuwan. Di ka matanagan. Awan anyaman na, Paul. Alangarod. Mapana ko, auntie. Talagang imimutan nak ti amak, Jenny. Jan. Ha? Apay ka di manan. Di nakarod ikan iti kwartak. Adamot naglakwan iti buryas. Hanggang tip-tipi din naman ti itid na kanyak. Maawatam ko mati amam, Paul. Di na siguro kaya't maibos adagos ti kwarta. Tapno adan to aramatin nyo, inton sumaruno nga aldaw. Uy na, hanggang nalabas mo't unahin ti kasjay. Ala, husto daytan. Di ka manin agsaw iti kontray ti amam. Di mo nga minam no niya ti marikrik na ti amam. Wan nga rod, Paul. Ay, di ka nagsan na ay. Agrag sa kakit di. Agdan natakit din, Jenny. Ha? Wen, uray di tan agadal. Sigurado ka ka di iti dayta, Paul? Wen, agayan ayat tamat. Sige. Mayatak iti dayta ngayong bagan. Basta di nakpampanawan. Di ka agdanag. Pulos adi ka panawan.
Gaputay ayaten ka unay-unay. Uncle, aping nagluluwa kayo. Ay, kailiw ko nga ti anak ko, balasang ko. Talaga ka di asaanan ang nagaw-awid, Uncle? Ay, saan nga raw? Pudnon samot ginadamag ko akadandan na ng Genovia na igidagos na. Unay matan ti anak ko. Apay adi naman laing bagbagakan yak. Apay anang ikabalay adagos iti babae. Kat agad adal pay laang. Gapo ka no, talimitado ti amin nga aramatan na igipagadalan. Dahita, ti di na maawataan, balasang ko. Kaya't na, maipada ka dagiti kaadalan na, nga adda mabalin na. Ang kita man, kanayon dang agbulakbol. Sana bali, Uncle. Ibagak to kini kasinsinpol. Ibagak nga umay na kayo sa rungkaran. Iwan man nga raw balasang ko. Kat agyaman ak unay. Imayak kasinsin. Kaputad na napatag nga ibagakan ka. Anya dita? Nagapuak iji balayo. Kat amom ka di? Anya? Agluluan ni Uncle Lino. Gaputa ka iliw na kakanon. Kan pampanunutan na tinaramid mo. Apay nga ingkabalay mo ni Jenny. Kat saan mo pa'y analpas ti panagadal mo. Kasalungot ngamin. Agkurang matyar aramatak nga itid ni tatang. Ay nakasinsin. Inananusam kumalatan. Gaputad adang agrigat ka. Gaputad di mo inlagpas ti panagadal mo. Kasano ang makabiro ka itinatalgad apang gadam no awan nalpas mo. O nang rona ita. Uray nababala ang aposisyon. Kat damaganda no anya tinalpas mo. Makamuditan ka sinsin. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Marigatan tamatan Jenny. Nakapsot mo ti pakitagdaggadak. Kasano da ito yan? Jack nga rod amo no anya tirumbang na aramidan tapol. Mabutengak mat ngagparang iji balay. Ang mga no anya ti aramidan dagiti dadakkel ko kanya. Agawid ak palang ijayan ni tatang. Agkidawak iti tulong. Ha? Saan nga ta nakababain, Paul? Apay kumaan nakababain. Kat amak mat dayjay. Wen ngamda ta ti nagdisnudo nga agsardang na agadal. Kan agdan na. Nagin-enjoy ta. Ngam itat agrigatan. Agsubli ka kan kuana. Amon, Paul. Nakaamiri sa kon. Saan gaya marumbang ti inaramid ta? Inananusan tapay ko matinagadal. Sakbay anagdan nata. Nalpasan ti amin Jenny. Ura niya ti aramidin ta. Sana na may subli pa tinapalabas. Ala, di ka nagsinay. Kabalan ta daytoy. Tatang. Paul, anak ko. Wan tatang. Ala, umunag ka, anak ko. Agyaman ako na tatang. Agyaman ak, anak ko. Sinarungkaran nak matlaangan. Pakawanin da ko ma. Gaputa jak dim ngag iti pamagbagayo. Paul. Marik na akong tibunga ti aramid ko. Nagpailuyo sa kitiriknak. Gaputa iti panagriknak at imimutan dak. Di nak ngamin maawatan, anak ko. Saan ka de? Akanayon ko nga istoryaan kan ka. Nga di ka bamban warak. Ipapaay day di tatang me, ti amin kada kami. Uwan tatang. Kaday ta, ti di mo naawatan, anak ko. Kontrolado ti amin. Gaputadyak kayat. Ama ipada ka ay tinagbanagak. Kat gaputaglap-lapusan anak. Inararamid ko ti kayat ko. Papanak amin akayat ko. Ken nakibarbar kadaak. Aging gaaja ko nintuloy ti panagadal ko. Kat awan nalpas ko. Anak ko. Isu akas to'y itahati ka sa saad ko.
Gaputa jak dimngeg, kadagiti pamagbagaday di amhag. Kastagayam tatang. No kumata na amiris ko adagos na kita. Sanak siguro nang banag akastoy. Saan pa'y anala daw ti amehin anak ko? At dapay gundaway mo, tapno ilintag mo ti amay na. Jenny, pudno launa dagiting bagbaga ni tatang ko. Kat nakaamirisak. Ha? Oray nagdanatan ka sa gasawa. Ituloy talata ti agadan. Agpay supon? Wan, kasi tinako na ni tatang. Data mismo ti agnumar, no ikarigatan ta ti agadal. Agyaman ak no kastapol. Ikarigatan ta ti agadal, Jenny. Tapara ka data daytoy. Ken para itibuklan ta a pamilya. Intay amerisan ti may sa abanag sakbay nga intay kadngan. Tapno awan to ti intay pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jofer Anas Basit. Isagsagot kata kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kata kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 20 kan 21. Ulbod ti agkuna nga ay ayaten na ti Diyos, ngam guraan namat ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayaten ti Diyos at di na makita, no di na ayaten ti kabsat na a makita na. Ngarod, daytoy ti bilin ni Kristo kadatayo. Ti agayat iti Diyos, rebeng na nga ayaten ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Intan maladaw tan iji simbaan. Aguray ka, tani. At dayay ayab ni Mildred. Ay, anyaman nga tadaytan. Addaman siguro saan na naawatan ka dagiti bilin ko. Ma'am, nalipatan na ito'y pitakam. Sika talaga, managlilipat kan. Pitakam pa'y gayam tinalipatam. Lino ka tamday to'y pitakak, Mildred? Ay, saan ma'am? Amom ka de, numanuti kargana day to'y akwarta, ha? Mano ka di ma'am? 20,000 pesos. Ay nakabutbutang. Nagdakkel gayam ti karga na a kwarta. Bilangak. Uwan ma'am, oray bilangim. Jak pulos lino katanday tapita ka ma'am. Anyagay, kompleto ka di madlang. Juan, kompleto. Hintang arudan. Sige, mapan kamen. Babay ma'am, agan-anad kayo kin ni sir. Tarabayan na kayo ti Diyos. Napan nakimisa damam kan sir. Wan, agmalmalem da ije simbaan da gichay. Talaga nga aktibo da iti simbaan anya. Wan, amin nga aktibidad ije simbaan. Addada, tunggal Domingo, mapanda makimisa. Mapanak mat ko mamakimisa. Ang sanda tamat apalubusan nga ag day off iti Domingo. Iso asya, sa baling aldaw numapan kami makimisa iti pamilya. Apay nga tadagi dyan nga agasawa. Kanayon damat a makimisa. Ang Nyaman niya. Diyak kayat nga ibaga. Makamo ka mo ton amang obserbar iti galadda. Ala, trabaho ka nga rudan. Sibogam dagiti masetas ni ma'am. Taagungot tumanan no makita na anamagaan dagiti masetas na. Ay, ito ko mampay. Italaang ang makainanaak. Itangawan da sir kan ma'am. Sige, no kayat mo. Agbuya tapay iti TV. Ay, sige man. Ay, mabait laeng ha.
Tainak mga la iti merienda ta ijay ref. Ado ti makan anak kadulin ijay ref. Agunget da ngamin kat numaksayan. Sige, ingka mangala. Feeling back ng tamot uray italaang. Lakay, nangiparking nga mayay tilugan. Ay, katijay parking lot Ay, marurudak. Nagado ti makita nga agpalpalama. Sapay, kaslasanda nga digdigos. Kalkalpas nga mintimisa. Ay, katmangtad kan tulatan Ay, ayun dya kayat. Ala, ingakit din alaan dilugan. Wala. Orayan nagdito yan. Tamapan ko alaan jay lugan. Darasam nagpudot dito'y ruwar. Ay, una yun ti traffic. Ay, awan nga rod. Nakatubat niya men, tilugan ita. Naputad Domingo. Busin na aman day ta tricycle dito sa Guanang. Di nagsamot amo ti papanan na. Nakaimot nga minday tagman maneho. Ay, awan bibiyang kuno lakay. Busin na am, tagpaigid. Sige, busin na am. Nakaparking tan dito San Juan ti fast food chain. Bumabagan, tamangal daw tan dito eh. Ay, aguray ka. Dama nun makita nga palpalama. Ay, Anya manin ay ati pagparparikutam. ay, apay nga min aya nga dadagiti kakastata tao. Day talag daw at aramidon da. Ay, Marigrigat damat nga ay, rod. tinasayaat. Umakartay ti sabali apanganan. Diyak kayat ditoy. Good afternoon, sir. Ma'am, anya ka dito order yun? Bakit? Kaala ka mo dito, waiter. Ryan, dito'y ka nga trabaho. Wananti, working student ang kamin. Kan, kahit ko ngamin ti makalpas. Ala, iyawat mo nga rodan day tamin. Tag-order kamin kani uncle mo. Wananti. Malagip ko. Aton adara sa nagsubli-subli jay nanang ni Ryan, ni Balay. Dumaw-daw at itutulong para iti panagadal na. Wala, saan laan namin 5 nagsubli-subli. Ket anya nga itintod mo tulong. Anya nga'y kumatiitad ko. Awan makaamuda mo tano kaya't napagadalan ti anak da. Nagagat ni Ryan. O kita, waiter pa yan dito restaurant. Naskan laang agsakripisyo. No, kaya't da dumuras ti panagbiag da. Tinasayat. Ikam tumat na titip na. Na, ay, pakpakawan. Abay ko mga ikak, kat adamat sweldo na dito eh. Basit lang matabana, gamaksay dita 20,000 pesos mo. Ay, bayam itang agtrabaho. Agregat damot Antim gayam dyan nangan itay. Wen, kabsat ni nanang ko. Nangato ti saad na di kapitulyo. Isumot lagayam Di mat asawa na. Retired a police. Baknang da no kasta. Kaya dagitan nakta. Adada amin ni di Amerika. Isumot lagayam nagdadakkel dagiti alahas ni Antim. Wen nagdakkel pa ati balay da. Ngam awan mo tagigyan. Kasta talaga dagiti baknang. Ngam, agore ka. Ape adi kagpatulong kadakwada. Tapno saan ka marigatan nga agwait-waiter. Masidag kamin kininanang ko. Ngam napaay kami lang. Bayamon. Makalpasak tulat ta. Sa bagay, nagagat ka matkit di. Ay, wan kayam. Panawan kan diti kusina Ituloy mo, taginaw. At dapay pa panak. Lakay, isardeng mo man dita jewelry shop. Tapay. Kumatangak man ti alahas ko. Nagadoon ti alahas mo. An-anwang pa'y nga iti sobra-sobra nga alahas. Basta isardeng mo. Isungarod nga dakwarta nga intugot ko tapno kumatangak iti kwintas ko. Tila pagkaskastusan. Kaya't mo mataya nga igatangan ka. Ay saan? Diyak ka sa punan dita. Saan ka arire-arire no gumatangak? Tadamot kwartak nga igatang ko. Sige, hawanan timbagak. Nasayaat man. Ni, simbang patgaya man damam kan, sir. Wan,
kasangsangpot da. Uy, imbag laangan. Nasibuga akong dagiti masetas ni ma'am. Una, narigat Mildred! tumutang. Mildred! Ala, agay ayab ni ma'am. Mapan ka na lagos. Umayan, ma'am! Apay ka di, ma'am? Napan kami laang nakimisa kan ni sir mo. Awanan dagiti makan dito'y ref. Kunakmat kan kajak kayat amaksayan dagiti makan dito'y ref. Kukwa. Bayadam dagiti kinan mo dito'y. Ay na, pasensya kan, ma'am. Mabisin kami ngamin kinipilo. Iso anangan kami. Rinamanan mila ang mat. Oray pay! Awan babain nyo. Babaunan kayo laang. Ngam di yu amo asurutan ti paglintagan dito'y balay ko. Pasensya kan, ma'am. Kaya't mo tapapanawan kayo dito'y, ha? Ay, saan ko, ma'am at ma'am? Pumanaw kayo nga awan apulos maalayo aswelduyo. Amom ka diti presyo dagiti kinanyo. Ma'am. Kurang pa'y aswelduyo iti makabulan. Nagninamutan amakan. Sige! Pumanaw kayo! Ay, kasya na kami ko, ma'am. Agpapaadalakpay ka dagiti anak ko. Agong unget kamanan. Kasano? Ay, dagito'y ababaunan. Inaramid damanan ti jak kayat. Apay mananaya. Kinisayan da di makan ijay ref. Kadno nagngingi na dagi jay. Hindi mo mat makan amin dagijay. Unay ka lagi dinaya. Kat, bye-bye aklat ta ida, kasta ka di. Ay katuan, hanyang arod ko mati kanan da. No di mo ida pakanan. Kahurayan da ngay kakida. Itad mo dagiti agbubuo. No si kamat nga tatay kantay ti agbubuo tamakan. Sapay kontraam dagiti araramidak. Kasla saan ta nga agasawa. Wen atasaan anasaya tay tangararamidam. Mapunwanag matan. Iswanas ka na dilawan kaitan. Taan niya ti dakas nga aramid ko. Ijay simbaan. Di mo man lainik kan dagiti agpalpalama. Inikam ko man ta si kagayam ti masyan. Kanji ka na ka waiter. Di mo man lainik kan matititip na. Sige, sagay saam amin. Ibagaam no anya ti kayat mo nga iparupa kanyak. Saan ka pudpud no a Kristiyano? Anya saan? Awan langan ko ang makimisa. Dinomingo ka makimismisa. Si Kangay, no di ka pa'y ayaban na makimisa? Di ka pa'y mapan? Ita. Sino nga rod ka datatipod no a Kristiyano, ha? Sir, agpakada kami. Ale, paparanyo nga'y. Pumanaw kami, sir. Anya? Pinapanaw da kami ni ma'am. Basol mimot ngamin. Tatinubngar mi tibilin na. Ay, Mildred. Agbiro kami laangan iti sa bali a pagtrabahoan mi, sir. Ay, di kay pumampanaw. Bayan nyo. Ta kasaritak ta sawak. Nagrigat ti agsapol iti katulong nga mapagtarkan kan nagagat akas kada kayo. Ay, adon adara sa nagsukat kami iti katulong. Pasaray, linawas kaming agsukat. Ay, at talinaid kayo lang dito. Saan kaya pumampanaw? Siyak timakam mo. Apay nga dapay laang dito'y dagijay akatulong. Linapdak ida pumanaw. Nagin lalaing kamanan ako nakon. Desisyon ko apapanawon ida. Basta di mo papanawin ida, nasayat na ba tao? Kaslada na lang mabisbisinan unay. Bakit? Kaasyam na kita kakastata tao. Tababain iti dayta, may pakitam ti panagayat mo ken ni Apo Diyos. Kwestiyonaram ka di ti pamatik ken ni Apo Diyos. Amangan no dakdakkel pa iti panagayat ko ken pamatik ken ko anang ngamitisi ka. No podno ngay ayatem ti Diyos. Ipakitam ti kinaimbag mo kadakwada. Anya? Awan pa'y mo't palang ipatag mo kadagiti tattao nga kasapulan. Kasano ang may pagam ngay ayatem ti Diyos? Madanagan agap-apa mo't tindasar kan, ma'am. Uwan nga raw. Ay na, jak kayat asyak ti makagapo iti panagapada. Tinasayaat. Agtrabaho tan. Sige,
Urayan ta ti desisyon dagiti boss ta. Mapanak nga roden iti jardin. Tatrimakpay dagiti masetas ni ma'am. Sige, taglinis akmat ito'y salas. Ryan, ada bisita. Bisita? Asino? Ni Antim. Kadwa naman ang uncle mo. Makamu ka namang serve kadakwada? Tani? Adupay taramidag dito kitchen. Kaya't daga ka nakasarita. Ay, sige. Mabitlaan nga rod. Auntie, Uncle. Agtugaw ka, Ryan. Ryan, at napatag nga pagamigan ka. Anya ka di dayta, Uncle, Auntie. Nagtungtungan mi ka ni uncle mo at tulungan na kay ti panagadal mo. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Auntie. Wan, Ryan. Da kami ti bangtad iti allowance mo. Kan ipaayang da ka iti scholarship. Ha? Agyaman na, Auntie, Uncle. Basta ikarim, di mo baybayan ti panagadal mo. Ikarik, Auntie. Agadala ka na yung bag. Pimanaw mitlat tandasar kan, ma'am. Jak amo no sa dino tinapananda. Imbati datamanan dito'y dakkel abalay da. Wan nga rod. Sapay saan datapay akin na salita. No ikatindatan at talagawan no saan. Isuda dagitan. Sige, agtrabaho tan. Agunget ni ma'am no masangpetan na taan nakatugaw. Sapay nabambanugak mo't nga rod. Aday tan ni ma'am. Mildred! Pilo! Apay, ma'am. Isardag yu pa'y laang ti agtrabaho, tamangan tayo pa'y. Agigidan tayon kada seryo amangan. Ha? Saan da kamin apapanawan, ma'am? Apay kumapamanaw kayo ngay. Kinapudno na. Ipangatok pa'y ti sweldoyo. Tapno saan kayo apumanaw? Langag mo, Mildred. Iswa dito'y tan. Sige. Agiin nayat tayo iti tunggal maysa. Tadayta ti pagayatan ti Apo. Tati agayat iti Diyos. Ayatan namot nga rod ni kabsat na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kang computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta iba sa ti Proverbio 29, versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing ti panangisoro ken panangdisiplina. No mabaybayan ti ubing nga agaramid iti kayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Aramidin nyo dito yung balay. Samantha, Jomar. Awan ka di aramidam ita, Abi? Apay. Intayo man ang agay-aya mi di balay. Diyak kayat ti rumor. Okay. Into na minsan nga rudan, No kayat yo. Di umunag kayo. Tagbuya tayo iti TV dito yung balay. Amangan nagungat ni nanang mo. Saan? Sigurado ka? Wan. Sige. Umunag kayong tagbuya tayo. Apay nga ita kayo laang. Sa dino tinapnapanan nyo. Nakibuya kami nga min iti TV iti balay da, Abi. Di kayo pa'y nagpakada kanyak. Sorry, nanang. Inton maminsan, agpakada kayo, wan? Wan, nanang. Jomar, Nanang. saan anasaya ati kastangar aramidan nyo?
Kasanulaangan no maamuan ti amayo aday tala agpaspasyar ti aramiden nyo. Saanan maulit, nanang? Rumbang laang. Sige, in kayo manganan. Addan na luto amakan iti lamisaan. Abi? Apay, nanang. Asino tinangkis sa iti chocolate ngayon dulin ko? Diyak ka mo, Sa dino nga minti nang ikargaan nyo, aya. Dito'y drawer ti cabinet ko. Awan mo tinalanak, nanang. Kat, asino kumatidad dumamangala? Si kamot lang tada dito'y. May nakibuya iti TV da samanta kan Jomar. Kaaw-awid da lang itay. Ay, unay kamot tanabi. Saan ka di ngayon bagak kan kasan mo apaunagan dagiti kaya ayam mo dito'y balay? Agtatakaw mo't gayam dagi chay. Diyak mo't ngamin amo nga agtatakaw da Jomar kan samanta, nanang. Itaam mo mon. Sapay nagngin na day dya tsokolate. Di da ka ba ulan na bayadan day jay? Nangunak at makitang tangdan lang tinada. Di mon papaunagan dagi jay dito ya? Nangag mo? Uy, nanang! Apay agpungpungtot ka manan, bakit? Masuronak nga rod. Apay ka di. Naksayan ti tsokolate nga indulin ko. Amangan mo't nagkamali ka lang iti bilang. Ay na, inulit-ulit ko binilang. Isong amok no mano tinagbati. Amangan mo't inalata nagta, bakit? Saan ka numot nga iso tinangala? Ngamti ko na kanyak. Imay nakibuyan dagiti kay ayam na ditoy. Sigurado nga iso da tinangala. Ay, saan ka kumamot nagpabasol, bakit? Nangronagat awan mo't pamanagnak mo. Anya nga rod ti kahit masawan ngay Manolo? Agtatakaw tanak ta? Saan tayo abastag pabasol latan? Kan saan tayo apabasulen dagiti anak ti karuba tayo? Nanang, adda ka di ipaaramid mo kada kami kanimanang samanta? Awanan anak ko. Nakadalos kayo mutan. Apay ka di? Mabalin ka di amapan kami makaiayam? Sa dino manan? Di tala ang kaaruba. Sige. Yay! Ngamti ka na yun nga ibilin ko kada kayo No makiayayam kayo, makiayayam kayo laeng. Saan nyo anay nayunan iti kalukwan? Anyamatan ni nanang, ulit-ulitan na. Palpalagipan kayo laeng. Tapno saan nyo amalipatan, anak ko. Awan ti pagdanagam, nanang. Agsingsingpet kami kanimanang samanta. Di mi kayat nga agbalin asakit ti ulo kada kayo. Maragsakan ak unay no kasta, anak ko. Diyan kun kaya ti agay ayam dito kalsada samanta. Jomar, nagpudot. Katsikaan na gawit ka nabi. Ay, anya nga tanumapan tayo manin agbuya iti TV iti balay. Kawanda na ng kantatang. Si Kalatan, abi. Dito'y kami pa'y ni Jomar. No saan kayo sumurot? Kaya't asawan day ta, akagurgurad akon. Anya? Saan mo takasta, abi? Apay nga rod adiyo kaya't ti sumurot iti balay. Kababain mat ngamin, no kanayon nga da kami iti balay yo. Ay na, kas kunak itay, adda na panandana ng kantatang ko. Iso nga awan da iti balay mi. Amangan no makapungtot da, no maamuan da anapan kami nakibuya iti TV yo. Saan matakas dyan ni nanang? Intayo kit din. Buyain tayo manan ti paborito yu apabuya. Urayan dak dito'y salas Sige, manang abi. Papanam, abi. Adala aramidak. Agsubli ka adago sa. Wen, mapanak laang iji silad da nanang kantatang ko. Sige. Saan kayo nga umay jaya? Dito'y kayo laang. Anya nga mintaramidam aya? Basta, dito'y kayo laang salas. Agbuya kayo iti TV, aginggat kay kayat yo. Sandak apakibyangan, ha? Nasabat ko da sa mantakan Jomar. Dito'y ka di balay tinaggapuan da, abi? Uwan, nanang. Anya? Apay ka di? Saan ka di ngayon bagakkan ka di mo papaunagan dagi jay dito'y? Agtatakaw dagi jay. Ipilit damat namin ti makibuya.
At dala na po ka, talagang agsumbat kanyak dagijay. Kuha nanang, nakitak ni Samantha nga imunag iti siledyo. Anya tinaramid na iti silid me. Diyak mo Apay nga impalubos mo nga umunag iti silid me. Amumat nga dahil bati ka kwarta ijay. Napanak namin imisbo. Idi nagsubliak. Nakitak ni Samantha naggapo dita siledyo. Lakay, bilangan man no kompleto na ito indulin mo kwarta. Kasla, saan mo't anakot ko tayo bakit? Hapay ka di. Naksayan nga min to indulin ko. Ingkabil ko diti pandagtipungan ko. Amang ano kinisayan di anak mo Na, saan mo't ngagtatakaw ni Abi? Dagiti kaya ayam nakit di ati nagtakaw. Kasano anay baga masaan niyag tatakaw ni Abe? Anyat kayat mo asawan? Amo mati ugalit anak ta. Nalaing nga grason. Anya? No kasta, mas patsyam dagiti anak ti karubang am ti mismo nga anak ta? Saan anasaya tagpapabasol? Nangro nakat, saan mo mat nga mo tipod no? Amang ano si kanto lang ti mapabainan. Ay, saan? Idida mo, tsokolate tinalada. Ita, kwartamat. Sa dino ti papanam? Mapanak di tabalay ti karuba. Inaksingiran nida. Feli! Rumor ka man dita! Ne, si kamot gaya Mariluz. Anya ti masapol mo? Imayak, taumay ko ipakaam mo, tinaramid dagiti anak mo. Ha? Anya nga, inaramid da, Mare. Agtatakaw dagiti anak mo, Feli. Ne, saan kumamot akas ta ti ibagam, Mare? Kanayon ko abagbagaan kan palpalagipan dagiti anak ko. Imposible nga aramidon dati kasta. Tapno ibagak kan kanya, Mare. Idi na minsan, napanda na kibuyay di balay. Naksayan ti tsokolate nga ituldulin ko. Ngam nagululi makaklaan. Ita, nagsubli damanan, kat kwartan, tinalada. Di ka agdanag, Mare. Kasaritak to dagiti anak ko. Kat no agpaiso nga dati nakaw da kayo. Siyakton a mismo ti mangisubli. Rumbang lang, Mare. Agsubli akin tin bigat. Tala at ti sukat tinalada. An-anuam day ta stick, nanang? Agpudno kayo man adwa kanyak. Adda ka di tinakaw yo, idinapan kayo nagbuya iti TV, ije balay daan tiyo alus. Ha? Awan mat, nanang? Saan kami mat nga agtatakaw, nanang? Agpudno kayo kanyak. Awan ti inalalami nga urayan niya. Pudno ti bagbagami, nanang. Ala, umay ka. Umasidag ka kanyak, Samantha. Diyak kaya ti mabaot, nanang. Kanayon kayo apalpalagipan. Ngam apay nga inarami julata. Nanang, di yu ko man bautan ni Manang Samantha. Pudno ti bagbagami. Agpudno kayo kadiwan no saan? Pudno ti bagbagami, nanang. Awan pulos tinagtakaw mi. Nakibuyag kami lang. Mabalin ka ding agsarita ta, Abi? Anya ti pagsaritaan ta, tatang. Agpudno ka man kanya kanak ko. Sika ka di tinangalay ti chocolate kan kwarta asap-sapulin tinam? Ay, sana siyak tinangala, tatang. Apay kumatakawak ngay ni nanang. Amok ti ugali manak ko. Apay ngamin aya asyak ti pabasulin nyo. Pudno mo't asaan asyak tinangala. Sigurado ka? Wan, tatang. Talaga asaan asyak tinangala. Masuro na kiti day Feli. Apay ka di manan. Kanunungan na ti dagas nga rami dagiti anak na. Psst! Di mo pigsan tagsawa. Katuray Pudno mo dagiti bagbagak. Agtatakaw dagiti anak na. Kahit adang arot pa managnag mo. Ta sino kumatidad duma pabasulag. Kat iso dalang mo ti umumay diti balay. No apay mo't nga minakanayon da nga umay ditoy. Amwen pa'y mo't ano pudno. Bakit? Saan ka basta papabasolatan? Nang ronag at awan mo't ti pamanagnag mo. Nakababain. Apay kanunungam dagiti at tao.
Agpudno ka man kanyak Manolo? Adda ka di relasyon nyo iti day Jafeli? Di ka kadyagbain iti day tangay pagpagam. Apay nga ron na kasta ti bagbagam. Isakit mo ida. Gaputa saan ama iparbang agpabasol kalatan. Nang runa kat awan mo't nga ron pamanagnak mo, bakit? Kasanulangan, no ni Abi gayam tinangala. O, di siya ka tinakababain. Lakay, apay ka de. nabiro ka kung ti tsokolate kan kwarta mapukpukaw. Sa dinong itinangalam ka da kita. Dahito kwarta, inalaki ti pandagtipungan ni Abi. Dahito mo tsokolate, inalaki di sirok ti kama na. Kurang dagitoy. Kat, atapag nga mga intugot ni Abi di pagadalan da. Ay, oo na yan da diyang anak ta. Naglay nga grason. Uwan nga rod. Ay, dagiti manlanak ni Feli ti pinapabasol kon. Di mo't gayam anak ta tinangala. Iso abagbagaan taman di anak ta. Kita amo na pa yan tagulbod. Ay, uwan nga rod Nagtalo kaklaunay kan kuana. Anyangay nga rod. Nalpasan. Pinas ka nita. Kasaritam ton di anak ta. Inton sumangpat. Naimbag ta simangpat ka na, Abi. Ni, apay nga tigam yung nga stick, nanang. Yag mo man tabag mo. Apay ko ma. Di mon saludsudan no apay. Basta yag mo tabag mo. No di mo kaya tabautan ka. Ano nyo nga mintibag ko? Pakibiyangan nyo la amin. Di nakman sungbatan ni tikasta. No di mo kayat nga itad. Ipakitam kanyak no anya tilinaon tibag mo. Apay ko mga ipakita kada kayo ngay. Kat kukwak mat daytoy. Agpudno ka man kanya, Kabe. Sikatin ang kisa iti tsokolate kan kwarta ngay duldulin ko niya. Imbagak matin kada kayo asaan asyak tinangala, nanang. Kat nangalaam nga rod, kadag ito'y tsokolate kan kwarta ngay nalak iti silid mo. Kanapay di mo kaya takita agtilinaon tibag mo. At ay lamlambang mo. Kwa, nanang. Ne, apay ngagsangit ka ngay. Siyak tinangkisay, nanang. Anya, mangibabain ka. Saan kami mo ta nagkurangan ng bagbagakan ka? Namabayakas na tinaramid mo. Nanang. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Pasensya kayo iti inaramid ko, nanang. Sige, ikarim kanya kadimon ulitan tinaramid mo. Tano ulitam tupay. Talaga ama karaman kan kanya. Wala nang ikarik. Sana na maulit. Sana nanang. Naimbangal daw mo, Mari Feli. Sigamot gaya, Mare. Umunod ka pa Ay, sanan. Adala na patag nga ibagakan ka. Pasensya kan no pinabasol ko dagiti anak mo nagtakaw. Jaklaim pagarup. Jay mo't gayam anak ko tinangkis sa iti iduldulin ko at tsokolate kan kwarta. Okay lang kanyak, Mare. At least, amo muntipod no. Ay, uwan nga rod, Mare. Jaklaim pagarup maaramid ti anak ko tikas chay. Bagbagam ton, Mare. Amangan mo't no inispoiled mo. Ay, uwan nga rod, Mare. Jak ngamin binabao tapulos. Ta kakaisonakat nga rod nga anak mi kanila kay. Iso abasol ko, ta inispoiled ko ngamin. Nasaya at matlaang noong tamsag paminsan, Mare. Iti kasta, dinanton ulitan dagiti madi nga inararamid na. Ngam kita amlaang tasaan mo asobraan. Kaasimat di ubing. Uwan, Mare. Ay na, pagyaman na tamawatan na. Kabayatan nga ubing pay dagiti anak tayo, intay ipasagapsap kadakwada tina Kristyanuan a kababalin, tapno iti panagdakkel da, tinalintag adalan ti pagnaanda. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Sound effects, Jofer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio Kapitulo 14, versikulo 23. Agtrabaho ka, kat makatagad ka iti pagbiag mo. Agtugaw ka ama narasarita, kat pumanglaw ka. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. An-anuam ngay dagita aluplupot, Maray. Labaak man ta ilakok, Mare. Nakabel da ito'y aginatang ko iti supplier. Ngam labaak, tapno mo gatangan damot, ah. Ay na, parparigatong lang ti bagim iti day tangar aramidem. Saan mat, Mare? Agaramat akmat iti washing machine. Saan ak unay amabannog? Uray kasta na nga minan nga ilakong. Ay, saan, Amare? Nasaysaya at latano na dalos nga ilakok. Tapno addamot gunggo na dagiti gumatang. Ha? Wen, Mare, no aglako ka, masapul anagagat ka, tapno ado ti gumatang iti lakom. Sabagay matkit di Mare. Apay, si Kangay, Mare, di mo ka di kaya tapadasan ti aglako? Saanan, Mare? Anya ngay ti ilakok no bilang. Alangan mo't akong pitinsyaan kang aglako kadagiti badbado. Ni, awan mo't dakas na, ah. Kasta talaga, Mare. Ngam no kayat mo, di sabali mo't ti ilakom. Agyaman nak iti singasing mo, Mare. Angam sige, panunutek no anya ti ilako. Ay, na yun aya dagiti tattao. Nay, anya ayatel elakam dita, bakit? Kasla ka agbalang nga umle kasiksika. Api ngamin aya asip-siputan nak, Nardo. Saan met? Umleg ka ngamin. Kat awan met gapo na. Ay nalakay, jak ngarud malapdan ti umlek. Apay aya ngamin? Ni Marie Glenda, kompormila ditan ti laklako na. Ultimo bado, i-for sale nan. Ay na, bakit? Napigsa ti wagwag alako ita. Tuladem kidi ani Marie Glenda nagagat niya agsapol iti kwarta. Nalaing pa nga gremedyo. Anya, ikumparanak kin ni Marie Glenda? Ha, ibagam laang ano. Sabali man nanti bagbagam dita. Ala, ingkay papudutan di makan. Tapno mangrabitan. Umat-ado mati gumatgatang kadagiti lako mabadbado bakit? Wen nga rod lakay, kat dakkel unay a pagyamanan ta dayta iti na marswa. Wen bakit? Iso ti mangi papa ay kadagiti amin na mauawat ta. Dakkel manuno basit abanag. Wen lakay, kat agan anos tapay. Nasayatan ti panagbiag ta bakit? Gapo ta di taglanglangan amangan. Pagyamanan takit di iti na marswa takas to iti adda panagbiag ta. Wen matkit di alakay. Jay ko nata nga rod. Apresyaran dagiti bambanag nga mauawat tayo. Ken agsalukag taman tapno rumang ay ti panagbiag ta. Kang runaan na, buyugan ta iti kararag. Wen lakay, kat agyaman ak unay, gaputa adda ka akanayon amang palpalagip kanya kadagita abanag. Agpapaaramid gayam da Marie Glenda iti balayda. Kasta ayan, lakay. Wen, bakit? Nagagat da ngamin niya gasawa. Isuan, nalakadala nga maahala ti kayat da. Sabagay, nawadwad siguro ti paglaklakwan ni Marie Glenda iti wagwag. Wen, bakit? Dakil gayam ti maganan siya iti panaglako da iti wagwag. Sigurado ka, naglakwan da iti wagwag ti pagpapaaramid da iti balayda? Ay katuwen ata ay sumat nga rod ti trabaho da. Ken agduduma ti lako da. Iso adakkel met ati maganan siya da. Amangan no adda sabali ngay laklako da. Di tay ammo, amangan met no adda ilalaok da iti lako da. Ha?
Anya kumangay ti laok da. Anya nga iti amom, no agilakla ko damat iti maiparit nga agas. Ha? Imposible ang wagwag laang. Kas jay kadakkel ti paglakwan da. Ay, jak amuken ka bakit? Imbis at tuladom ni kumarim, kastagi din ti pampanunutem. Ay na, kasano atulada, katjak nga rod amo, no anya ti paggap-gapan ti kwartada, anya nga iti amo. Malahos ton, bakit? Mangrugi ka manen. Padaksim manen ti padamatao. Agigyan ka mailatan dito nagtibalay, anak ka. Sa dino nga iti papanaktatang, pumanawak dito balay, kasjay. Na, sa bali man ang tinagawa tami timbaga. Kat, anya nga rod. Tekunak, apay nga agigyan kalatan dito balayaw. Ika magbiro kiti pagkwarta ma. Anya, ay natatang, di naktupay pagtrabahon nila kay ko. Da kayon tukit din ti mangibaon kanya. Kauray apay, urayam ka di apay lang nga iso mismo ti mangibagakan ka. Awan ba't ti ubing nga wiram? Iso rumbeng lang kumatulong ang magsapol ti asawam. Apay akas tatijar mo kahusto mo ti bagbagak. Ay natatang, masadutak ang makitagad ijay kupraan. Amo yumat, asipod ubingak. Jak na irwam nga agtrabaho iti nadagsen. Duma idi at awan pa asawam. Ang ano ita, sana na mabalay nga agul-uldag kala ditaw. Laglagi pa. Ay na, high school dagiti anak yaw. Pangalaan nyo iti pangpadal yaw. Ay na, kabailan ni Nardo day tatatang. Iso ti lalaki, iso ti rumbang agtrabaho. Agam ka sa pula na tulungam ti asawam. Ay basta, didak pilitan amanggad, gaputa dinak obligaan ti asawa. Nakapatagdartan iti balay bakit? Anyang iti planom? No anya ti kunam, agpa-blessing tan alakay. Ay kawa na. Nasaysayat mo lang na ipabless ta pa nga umuna ti balay, sakbay nga umakar tayo kadag iti ubeng. Uwan nga rod lakay. Kamao dyanan na. Adan bukod tayo balay bakit? Uwan nga rod. Saan da tayo matkiti apapapanawan da tatang Ngam nasaysaya at matlaang nulumasin tayon. Uwan bakit? Tapnoan mo tayo ti awan kinada. Husto ka. Ngam di ko uray adan bukod tayo apagtaengan. Di tayo kumabaybay ang dagiti naganak tayo. Ipaayan tayo lata ida iti masapsapul da. Uwan bakit? Kasapulan na tadag iti naganak ta. Tabo makat kin lumakaydan. Di dan kabalan ti agtrabaho iti nadagsain. Mari Susan, saan ka kadi amas daa? Iti anya, mare? Kada mari Glenda Ha? Nagbiit analpas ti impatakder da abalay da. Una, mare. Gaputa ado mo ti tinangdanan da karpintero. Dakkel ti balay da. Ken ado ti trabahador da. Imposible asaan anabitin ti kwartada. Ado siguro tinaipundar da, mare. Isu nga adda binusbus da. Ang kasla imposible, mare. Aglakla ko dalaang mat iti wagwag. Nabailan da tinagpaitakder iti kasdi kadakkel abalay. Saan na nakaskas daaw day ta, mare? Tay kunada nga rod. No nagagat ti may sa atao, magunod na ti kalkalikaguman na. Sa bagay matkit di mare. Ala nga rod, mare. Agawid akpay. Ang mga nururayan nak dagiti ubing. Saan ka ding imbagakan ka ni Mari Glenda? Nyagsapsapol iti tangdanan da ngagbantay iti wagwagan da? Asino nga iti mangibaga kanya? Ay kat amkaklaeng ano na ibagakan ka ni Mari Glenda. Agkumari kayo mat niya, men. Saan mat? Ay kat iso Apay aya? Wan tano kayat mo, makisarita ka. Nga oray sa kakumantialaan na amay sa. Iso pa iti matgadam. Anya? Siya? Pagbantayam iti wagwagan? O kat, awan mo takas na. Ay na, amumat nga awan aanusak kadagita aklas iti trabaho. Awan mat aramidem, bakit? Agigyan ka laeng mat dito nagtibalay. Sidsidiran na kadiitan.
Saan mat? Ibagbagak laeng. No isidir mo kanyak dayta. Agawid aklaengan ijay ayan datatang. Tapno awan ti maibagam. Ay, sana kasta bagat. Mala, bayamon. Kaslaawan ng timbaga. Kompletong dagiti naalat ang agbantay iti inalat ta pwesto, lakay. Nga rod bakit? Awanan ti parikot. Mabalintan ti mangrugi. Barang maanusan dagiti trabahador ta ti agtrabaho iti pwesto ta. Maanusan ta, bakit? No laki data ipaita ti karbangan dakas trabahador. Tapno di damat sumadot Kentap no awan ti rumso aparikaot. Sa bagay matkit di lakay. Agbalinta na sayat ka dakwada bakit? Tapno na sayat mat akanawin ti taray ti negosyo ta. Ay, uwan lakay. Kain kang runan Di tayo liplipatan ng agyaman. Ken agdawat iti panaramay ti namarswa. Marlene, anak ka. Napanan ti asawam. Napan ijay talon, tatang. Kastaya. Wan, tatang. Kapay ngagsinay ka. Masiksikuran nga rod iti adda pa nagbiag mi. Tapay. Kasano? Kastoy latan. Awan pa'y matlulong awan. Adakin ka dayta, anak ko. Kapanunutom ngamin apay akasta. Anya? Tulungam ngamin ti asawam ngagtrabaho. Tapnosan nga isulag ti agsapsapaul. Kita man naglinda kang binsaw. Naduras ti biyag da gapotag tintinulong da. Naduras ngagpaiso ti panagbiag da. Gaputa adda paggapgapuan ti kwartada. Easy money. Easy money? Amuklatan asaan laeng awagwag ti ilaklako da, tatang. Masigurado kung adda ilalaok da maiparit nga agas kadagiti idil-deliver da. Ay, anak ko. Agtanang ka man iti panagsasaom. Saan anasayat tay tangay bagbagam. Ang mga nuday tati pakaisag makam. Anya? Saan analakat ni mang sarsarita iti pada a tao, anak ko. Ang mga si kanto ti agrigat, no adaman parikot nga itdenday tangar aramidam. Lakay, kayat ko kumamit ti maaddaan iti kabukbukudan alugan. Anya? Tapno adamot maibagaan na ipundar ta. Awan mo't kididakas na, bakit? Saan tamat nga rod akabailan ti gumatang iti lugan. Tawan mo't namnamaen tangay gatang. Nga rod lakay. Ay ka, tagananos tapay, bakit? Barang adan tululong awan ti panagbiag ta. Di ka kadiagsinsin na ay dita. Manun atawan ti naglabas. Awan nagbaliwan ti panagbiag ta. Anya ngay nga rod. Kat isumat ti adda pa nagbiag ta. Amumat asaan agsarsarding agsapsapol. Awan mat lata. Ay, nga rod. Ay, unay matan ti kastoy. No kuman nalaka atuladen ti dadduma. Akon di negosyo da. Ngam sa bali mat gayam ti ilaklako da. Mabalin amaala amin akayat ta. Ay na, bakit? Saan anasaya at dayta? Di mo man sarsaritaan ti pada matao kung nagpait. Nang runa, tawan mo ti pamanagnag mo. Pare Nardo. Apay ka di, Marisusan? Ada ko malaang kahit kung ibaga, pare. Anya ngay day jay, Mare? Di ka kumagungungot, Ha? Ni, apay ko mga gungutak ngay. May papan ka dito anya? Maipapanday ito kini Mari Marlene, pare. Ha? Ibagak laang da ito kas panangin sakit ko kankwana. Amangan ngamin no, maisagmak ijer aramidan na. Ha? Kanayon na ngamin ni is-istoryaan ni Mari Glenda. Kanayon na nga ibagang agilaklako da iti maiparit nga agas. Amangan no mangagda Mari Glenda. Kat iso pa yung tipuon ti dida pagkikinaawatan. Ay. Wen nga rod, Mare. Kanayon ko matabagbagaan. Ngam dinakmat nga rod ipangpangag. Ay, jakman amo kini Mari Marlene, pare.
Tilaang mang sarsarita iti pada na ata o ti amuna. Wan nga rod, Mare. Ay na, mababainak pa yan kadag iti daduma at tao. Sana balin pare, bagbag amlatan ti asawam, bareng agbalbaliw pa'y. Sapay ko mata di mo tagidaksen ti ibaga kanakaw. Anya ayaman ng tibagayo, tatang. Adda ka di banag akayat mo agun-uday. Ay na, ado, tatang. Ngam awan mo, tagpatingga at laang iti arapaap. Day tatipod no. Amo manakaw. Saan adakas ti agarapaap? Ang rumbang abuyugam iti kararag, kain kinagagayt. Tapno magunod mo dayta atartari gagayam. Wey, nanakaw. Taurean niya pa iti panang tarigagay mo iti may sa abanag. No di mo maaramid ti pagrebong nga mayawan Di mo magunod dayta. Tatang. Kan may sana nasaya at ngayon kasarsaritain ti padam a tao. Imbis nga ibusem ti panawen mo amang sarsarita iti padam a tao. O sarem kit day amang paduras iti panagbiag mau. Naimbag amalam mo, Mare. Kastamot ken ka, Mare. Imayak, takayat ka sa rungkaran. Agyamanak, Mare. Mare, imayak ta, kayat ka kumaakasao iti nalapat. Ha? Sapay ko mata di nakagura. Ngam, kayat ko laang alawlawagan ti amin. Mare. Uray jak agsasao, amuklatan asarsaritaan nak. Ngam di ka tinubtub ngar, gaputa amok asaan apod no dagiti ibagbagam maipapan kada kami. Ha? Mare, sapay ko tasarda nga mo day tanga aramid mo. Saan anasaya at timang sarsarita iti pada a tao? Agtrabaho ka ket di, tapno magunod mo dagiti tartari gagayam. Imbes nga ibusam ti panawan mo, amang sarsarita ka dagiti padam a tao. Mare. Ibagbagak laang da ito'y Mare, tapno adda pagpanunutam. Mare, pakawanan na ko nga. Ikarik, ijakon ulitan ter aramida. Amom lakay, nalawlawagan ti panunot ko. Marlene. Nagtungtong kami kini Mare Glenda. Katpud no launay dagiti imbagbagana. Kastamat dagiti imbagbagayo kini tatang. Oh, agyamanak. Tanaka amiris kamatlaangan, bakit? Wan lakay. Talaga adakkel ti bidot ko. Ngam manipod ita. Ikagumaak tagbaliw. Katjakon aramidan dagiti saan anasaya at nga aramid ko. Agyamanak ta nagbalbaliw kan, bakit? Kat agkid daw talat tayo titulong kinapo Diyos. Tapno iso akan hayon ti mangsilaw. Ken manglawlawag iti panunot ta. Liklikan tay ti agaramid iti saan anasayaan. Imbes nga agdadaol tay iti panawan amanan sarita, agaramid tay kit di tinasayaat para iti pagimbagan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika ni Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang